Janjo cia COVID-19 iria ciakinyire bururi-ini kiumia githiru riu ni ireketie kugayo na gutwarwo kaunti-ini mihango ya uheani wacio ukiambiriria kiumia-ini giki. Kesho tutaanza kuvaccine watu wa afya katika Kiambu. Wote watu ya afya watakuwa vaccinated huko Thika. Tutaanza saa 3 kwa sababu vaccine imeingia. Mimi nataka niombe Ministry of Health ile imepewa jukumu ya kuhakikisha wale wanapata hiyo chanjo wamekuwa vaccinated. Na waomba wafanye kwa haraka, wa vaccinate health workers na wazazi wetu wale wazee, kwa sababu wao ndio wanakuwa affected sana na COVID. Wafanye haraka, vaccinate wale watu wanafaa kuvaccinatiwa, wazazi wetu included, ili rais wetu afungue nchi, watu waendelee kufanya biashara zao. Mbere ya mundu amukirite njanjo, mamwe ma makinya maria magathike ni mundu kwamba kwandikithia uhoro wake, acoke oyo ithimi cia bata ta urugari wa mwiri, na niguo kuonania ni wetikira guthecwo, uthomerwo fomu ya kuheana rutha na macokio maku moyo. Kuma hau ugathecwo, no ukamba kuheo ndagika gatagati ka 15 na 30 niguo uroro uria mwiri waku ukwamukira njanjo ino, utanacoka kuheo kandi ya kuonania wi muthece na gukwira riria ukaheo dosi ya keri, ugacoka ukarekwo uinuke. O kaunti kuri na thibitari iria ciamuritwo kuheanirwo njanjo ino, na guku Nairobi thibitari ici ni ta Mbagathi, Pumwani, Mama Lucy gatagati ka ingi. No na Kenya makiambagiriria kwamukira njanjo ya murimu wa COVID-19, muigana wa arwaru aria bururi urandikithia uronania maruru ma murimu uyu no marakiriria, bururi ukiandikithia arwaru angi eru 465 kuma hari ithimi 5,391 iria ikinyaniirio mathaa-ini 24. Ningi andu angi eri ni makuite thutha wa gutorio ni murimu uyu na kuhingia ikuo ciothe 1,876. Gatagati ka aria makoretwo makirigi 20 ni mahonete, 3 ao ari kuma micii-ini na acio angi 17 ari kuma mathibitari-ini. Arwaru 488 nio marathie na mbere kurigitirwo mathibitari-ini na wangi 1,394 mararigitirwo micii-ini. Uheani wa njanjo ino ya COVID-19 ugitwarithio muingi uraririkanio guthie na mbere kwigitira na njira ya kurumirira mawatho maria magathike. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.